Mzazi ndio kila kitu katika hii dunia majirani. Hata kama mama yako mzazi anakufanyia kitu gani, hakikisha unavumilia. Mama ni mama. Mama ni mama, hakuna cha kumbadilisha mama. Tupate majibu ya hawa watu au hiyo familia wakizungumzia kuhusu kile ambacho kinaendelea. It is too much information guys. Tuanze na huyo mwanamke. Watu wa Mlima mtuelekeze zaidi, tumechoka. Julia terere damu yana muthuri wakwa na atugetukane tukuhikania ni bakorio nyari ciana iria ikaraga nacio na ni ciana icio ndacikorire bũrũri wa Amerika na ciana iria ndoria nacio tinge ndĩraria ũhoro wacio tingenge ndĩraria ciana ikĩrĩtie mĩaka 28 years ici tũraria nawe ũmwe mĩaka 30 na kĩndũ ũrĩa ũngĩ na mĩaka 28 na kĩndũ athiĩte na kũu mbere. Mumesikia? Na tondũ ciana nini nĩ andũ anene no na ngĩoka ndiakorire atĩ rũkenge atĩ mũndũ ngwĩra ngũbanga no aca nĩ ciana ng'ima cio kuga ndĩrenda kana ndirenda na nĩ andũ me sawa, ona haha me sawa mũno. Rĩu ngwenda kuga atĩrĩrĩ ciana icio Mwathani aheire tondũ nĩ Ngai wakĩheire rĩ, ngoretwo nacio njikaraga nacio, nĩ ciana njega, ciana njathĩki, andũ meikagira maũndũ mao na andũ me nyũmba ĩmwe kũrĩa inyuothe tũikaraga na tũikaraga ta family ĩmwe. One family ĩmwe na tũkoragwo tũrĩ andũ akenu mũno. In fact ona tiga nĩ mũtumia ũcio ũrokire kũrehe maũndũ social media, andũ aingĩ ona matiramenyaga who is who tondũ tũikaraga ta family ĩmwe. Family ĩmwe wea Tuke njuge atĩrĩrĩ na gĩtĩo gĩothe witerere sawa mũtumia ũyũ ũraria social media njĩtĩkĩria tu ngwarĩrie tondũ ũrĩa nyina wa ciana na nĩ ndaiguire na nyukiga ndĩ nyina wa ciana na nĩ ma nĩguo na ithuothe nĩ tũĩ ruo rwa ciana. Ndagũthaitha na Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo angĩkorwo no ma nĩ wendete ciana icio ũguo ũrauga social media familia tiga tũkũmarehe social media. Niĩ nĩ ndĩ ciana na ndirĩ ndarehe social media ndio tondũ nĩ tũĩ platform ici nĩ njega na nĩ njũru. Dad tangu tupatane ameniambia nilikuwa nikikuongelesha. Hakuna mtu mwingine. Ni wewe ulifanyia hivyo. Hello. Mambo ni mengi majirani popote mlipo. Inasikitisha sana, mzazi ni mzazi. Mzazi anaongeleshwa kama mfanyakazi wa ndani. Mzazi ambaye ni mama anaonekana hafai katika hii dunia. Ewe Mungu katika hii dunia, tunaomba popote alipo huyo mzazi, mpe nguvu na maarifa Mungu. Sio rahisi. Watoto uliowazaa kwa maumivu na uchungu, na ndio tegemeo lako la maisha, leo hii wakujibu kama takataka mbele za watu. Na nyi vijana hamtokufa mpaka dunia yani mtaisoma namba. Malipo ni hapa hapa. Na pepo ya dunia ya watoto ipo chini ya miguu ya wazazi wao. Inauma. Inauma sana. Na vichwa vyenu kama kondom za kiume. Eti mam, nimekataa kukuongelesha. Ulikataa kunipa chakula, kumani na zenu. Hakuna mzazi ambaye atampa adhabu mtoto wake ikiwa hampendi. Anataka ubadilishe tabia. Umenyimwa chakula mara 2 unalalamika, we ni nani? Lakini na nikitumia jicho langu la kuona mbali, hawa watoto nikana before waje kujibu mashtaka kwa social media ni kwamba wamefundishwa cha kuongea. Wamefundishwa cha kuongea. So ili huyu baba ajitoe kwenye ngori, mambo ameshakuwa mazito. Sasa mtoto anamwambia mama eti kwamba baba amekuwa akiniambia nikuongeleshe, mimi ndo sitaki. Ukicombine maneno ya ule mwanamke Jenny, yule mwimbaji wa injili aliyeolewa kwa hiyo boma, akijifanya kwamba watoto wameshakuwa wakubwa wanajitambua, kama hawakutafuti ni kivyao vyao. Hii ni mipango ambayo sio vizuri guys. Kutenganisha watoto na mzazi wao na kuwajaza sumu. Hakuna kitu kibaya kama mtu mwingine kumjazia sumu mtoto wako. Na nyi vijana, malipo mtayaona siku mzazi wenu akifa.
mutalia na kusaga meno. Siku zote thamani ya mzazi inaonekana pale akiwa hayupo tena. Dunia ndio inakuotea mabawa, dunia ndio inafunguka, unajua ulimwengu ni nini bila mama. Kuna wengi ambao wanatamani mama zao waone hapa sasa hivi. Kuna wengi wanatamani hata Mungu arudishe wazazi wao katika hii dunia, au wasalimiane tu basi. Lakini leo hii mmepewa chance. Huyo mama wa kambo mnamwona ndo mama yenu mzazi. Mnamjibu mama yenu kama takataka mbele za watu, kumwaibisha, kumvisha aibu ya mwaka. Malipo ni hapa duniani. Nisiongee mengi zaidi nikamkufuru Mungu. It's too much.